Sugiono Purworejo. Apotik Kumala, Jalan Brigjen Katamso, nomor 114, Panganrejo, Purworejo. Apotik Berkah Farma, Jalan Brigjen Katamso, RW 5, Panganrejo, Purworejo. Radio Gomas, gawe ati bonbon. Isi di rumah tanggane. Aku Pak, masa arisannya lesehan kayak itu Pak. Bu, Serana Aring Toko Mebel Tanjung beres Bu. Toko Mebel Tanjung menerima servis kursi. Gak kurang puas, tukar tambah gaya kena Bu. Nengol singanya. Wah, main temen gue. Toko Mebel Tanjung sih alamatnya nang ndi Pak? Toko Mebel Tanjung nang Jalan Yosudarso 285 Gombong. Telepon 3273 5524. Sing lara tangane tok apa, Pak? Karo pundake. Nah iya, Apa Toko Mebel Tanjung dodol lemari Pak? gegere ora, bokonge barang. Ya mesti aneh. Toko Mebel Tanjung komplit menjual semua jenis mebel, kursi kayu, sofa, lemari kayu, lemari olimpik, spring bed, kasur busa, kasur kapuk, meja makan. Pokoknya komplit lah Bu. Sing